mi smo po drugi put u Beogradu u namjeri da pokažemo Vladi Republike Srbije da Srbi žive i južno od reke Ibar. Mi smo predstavnici opština u kojima živi negde oko 80.000 Srba, koji se gotovo jednoglasno protive nedavno potpisanom sporazumu u Briselu i mi smo došli, dakle, kao njihovi predstavnici da njihov glas prenesemo. Nažalost, Vlada Republike Srbije nije nam odgovorila potvrdno na zahtev koji smo joj uputili, a želja nam je bila samo jedna, dakle, da se čuje naš glas. Pošto se ovih dana, za ovih 7 dana, izdešavalo puno toga, pošto smo puno toga u medijima čuli, da se Srbima daju garancije, da će sporazumom biti osigurana njihova budućnost. Naša namera danas, da našim predstavnicima vlasti u Beogradu, tu pre svega mislim na predsjednika vlade, gospodina Dačića, prvog potpredsjednika vlade, Aleksandra Vučića i predsjednika Republike, da ih pozovem da dođu na Kosovo i Metohiju, da povedu svoje porodice sa sobom, da svoju decu upišu u srpske škole na Kosovo i Metohiju ili one škole koje planiraju da integrišu u kosovski prosvetni sistem, da se njihove porodice leče u domovima zdravlja koji će biti integrisani u kosovski zdravstveni sistem, pa ako je to njima prihvatljivo i nama će biti prihvatljivo. Ovo što se sada, dakle, planira kroz implementaciju je u stvari gašenje države Srbije na prostoru Kosova i Metohije, kroz gašenje njihovih institucija. I ja sam želeo i moje kolege takođe želele da ih ovim putem uverimo da će to biti tiha erozija, odnosno nestanak Srba sa prostora Kosova i Metohije i da ih pitamo čija je to želja i po čijem to nalogu rade.